sana, jogetnya sana. Dek, jogetnya kono, Dek. Om, telolet om. Mau ngapain? Mau minta telolet. Om, telolet om. Woi, asik, joget main. Mau ngapain? Mau minta telolet. Om, telolet om. Woi, asik, joget main. Mau ngapain? Mau minta telolet. Om, telolet om. Woi, asik, joget main. Mau ngapain? Mau minta telolet. Om, telolet om. Woi, asik, joget main. Mau ngapain? Mau minta telolet. Om, telolet om. Woi, asik, joget main. Kalem, Dek. Mau ngapain? Ya. Om, telolet om. Woi, asik, joget main. Telolet. Iya. Kenapa telolet, Teh? Mau Hah? Kenapa? ngapain? Namanya apa? Ini namanya apa ini? Kalau ini namanya apa? Trik. Yang kencengnya, Bes. Mau minta telolet. Bes. Telolet om. Ini namanya apa ini? Dek. Dek. Iya. Mau ngapain? Telolet. Mau minta telolet. Telolet. Woi, asik, joget main. Mau ngapain? Mau minta telolet. Om, telolet om. Woi, asik, joget main. Apa? Mau ngapain? Ya udah kering. Minta telolet. Udah kering. Telolet om. Woi, asik, joget main. Mau ngapain? Mau minta telolet. Om, telolet om. Woi, asik, joget main. Iya. Iya, joget. Bes. Apa? Bes. Anaknya apa, Dek? Bes. Mau ngapain? Mau minta telolet. Om, telolet om. Woi, asik, joget main. Terus, awas. Hati-hati. Kau pekel, Teh. Mau ngapain? Adek. Minta telolet. Om, telolet om. Woi, asik, joget main. Mau ngapain? Mau minta telolet. Om, telolet om. Woi, asik, joget main. Mau ngapain? Halo Kak Niko Mang Sunyi. Apa kabar Kak? Dek, disapa Dek kakaknya Dek. Halo. Iya. Kakaknya disapa dong. Ayo Dek. Dadah. Telolet om. Woi, asik, joget main. Kak Niko Mang dari mana ini Kak Niko Mang? Mau ngapain? Dadah. Kiss bye. Jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih. Mau ngapain? Mau minta telolet. Om, telolet om. Woi, asik, joget main. Terima kasih Kak Iftina. Mau minta telolet. Om, telolet om. Woi, asik. Dari Pupin Sawah ya Kak?
Daerah mana tuh Kak Pupun sawah? Halo Kak Aska. Apa kabar Kak Aska? Iya Kak Wawan Kasep. Terima kasih Kak Niko Mangsunyi subscribe-nya. Dari Pekalongan Kak Batang. Iya, jangan lupa apa Dek? Subscribe, like, komen. Terima kasih Kakak. Iya Kak. Iya Kak Niko Mang senang nari adiknya. Terima kasih Kak Iftina. Nama adiknya Kak Iftina, Ataraska Kak Iftina, biasa dipanggil Kakak. Ayo Dek, goyang Dek. Hehe. Ataraska Kak Iftina. Enggak Kak Niko Mang, dia suka nari-nari. Adik kesana Dek. Tuh lagi dilihat kakak tuh. Ayo kesana, adik kesana. Adik mau apa? Adik mau apa Dek? Enggak Kak, enggak nangis kok Kak Iftina. Alisnya asli Kak Wawan. Teloletnya lagi dong Dek. Capek ya? Enggak. Ayo joget. Kenapa? Iya dah. Kalau adik umurnya 3 tahun Kak. Iya moh. Diganti lagi Dek. Diganti apa Dek? Yang nari-nari Dek ya. Nari-nari. Nari-nari Pak. Nari-nari apa Dek? Jaipong Mbak Dek. Iya. Kuda lumping. Tari kuda lumping. Hihi, apa itu Dek?
lagu lembu dari ledah tuh. Lagu apa itu sih kak? Dek, diganti lagi dek, diganti lagi ya. Lagu apa dek? Mau diganti lagu apa? Lagu apa? Di sini senang. Mau adiknya nggak mau kak nih Komang. Udah dicoba. Iya ya mau. Iya maaf ya kak Nikomang ya. Dia suka mut-mutan gitu soalnya. Apa itu dek? Suara apa dek? Azan? Iya. Kalau azan gimana? Tuh. Oh lagi azan maghrib nih kak. Adiknya coba mau azan nih. Iya, azan ya dek, azan. Dalam. Allah, Allah ya. Bentar ya. Iya kak, nanti dicoba ya, cari ya kak. Ini lagi mau minta azan. Apa? Nyem-nyem. Nggak boleh. Ya.
Halo Kak Tesya Putri. Ganti. Udah diganti sendiri lah. Apa? Dipendam. Iya. Bentar. Yang apa, Dek? Enggak mau. Faris kenapa itu, Wan? Sana, Dek, ke sana, Dek. Mau yang mana, Dek? Minta yang mana? Dipilih sendiri aja yang mana. Faris kenapa? Lihat apa sih, Dek? Dek, lihat apa? Lihat apa itu? Badut ya? Badut ya, Dek? Badutnya lagi cari apa, Dek? Oh, cari uang, ya. Buat beli apa, Dek? Diganti lagu bagus ya. Enggak mau. Dek, badutnya buat beli apa, Dek? Cari uang. Beli apa? Hah? Dek. Dek. Kalau lagi fokus kayak gitu, Kak, nggak mau diganti-ganti. Tarik lagi, Dek. Ayo, tarik lagi. Badut apa sih, Dek? Dek. Badut apa, Dek? Dek. Badut apa, Dek? Adek. Dek. Adek. Adek nggak denger, nggak punya telinga ya? Nggak punya telinga. Mana telinganya? Mana? Oh. Dek, coba telinganya mana, Dek? Oh, itu ya. Berarti punya ya. Kalau hidung mana, Dek? Kalau hidung? Hidung. Hidung. Adek, hidung. Kalau rambut mana rambut? Rambut. Ya, alis mana alis? Kalau alis?
Adek, Ales. Oh iya. Kok nggak lihat sini sih, Dek? Nggak lihat sih? Hmm? Kalau pipi mana pipi? Pipi. Salah, pipi. Iya. Kalau mulut. Mulut. Mana mulut? Kalau untu mana untu? Untu atau gigi mana? Ih. Kalau janggut mana janggut? Janggut. Janggut. Ayo janggut mana? Dek, diganti lagi, Dek. Diganti yang lagu-lagu ya. Dek, ganti badut lagu yuk. Ganti badut tapi yang lagu-lagu. Moh, enggak mau. Moh. 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 Ah, Dek. Adik. Dek. Dek, Adik. Dadah. Dadah sama kakak. Dadah. Kiss bye, kiss bye. Mau. Nggak mau nih Kak, maaf ya Kak. Adiknya lagi nggak mood. Hai Kak Alif. Kak Alif dari mana nih Kak? Makasih Kak Alif. Dek, Dek, topeng monyet yuk. Topeng monyet. Nggak mau. Maunya apa? Maunya apa, Dek? Nggak mau. Jangan lupa ya Kak, di subscribe sama like, komen. Terima kasih. Dek, nari lagi yuk. Nari lagi yuk. Yuk. Nggak mau.